imikino itandukanye yabaye. Dinamo Zagreb inganya ubusa ku busa na Celtic. Girona itsindwa na Liverpool 1-0. Bayer Leverkusen itsinda Inter Milan 1-0. Brest itsinda PSV Eindhoven 1-0. Club Brugge itsinda Sporting CP 2-1. Leipzig itsindwa na Aston Villa 3-2. Salzburg itsindwa na Paris Saint-Germain 3-0. Shakhtar Donetsk inyagirwa na Bayern Munich 5-1. Auguste inkuru ni Real Madrid yari maze iminsi yitwara nabi muri Champions League ariko yarayisasiye Atalanta yitsinda 3-2. Ya yitsinda 3-2 cyo kuganiraho. Umukino wari mwiza byo gukina kandi gukina n'undi ntabwo hakonta wari mwiza bingana bite, determination yawe ari meze ite, ese wabasha kwimanaginga gute nyine mu minota yawe yose. Ariko ikinyenzi kuri bo cyane amanota kugira ngo n'amanota nubwo batagize umukino mwiza nyine mu zindi details zo ku mpande. Detail ziba necessaire muri futur. Bora abantu bajya babyumva tubivuga wenda somehow baga ikipe nakinye neza rerere umuntu akoma ngo ariko ngo cyambere nuko twatsinze. Detail ziba nziza muri futur. Kuvuga ngo mwibuke twibukiranye. Ese biratunganya wenda k'ikipe runaka wenda yavanwamo n'ikipe yindi runaka. No hano tuba muri detail niho haza mu kintu nyuma ngo hari match batsinaga ariko batsina nyine bitari kuri level nyine yabo. Match ya Atalanta ari match iri determine ariko yarangiye mu masegonda make yakwa cyane ku bitego bibiri batsinze. Byaje byongera ku Kylian Mbappé yatsinzwe. Kylian Mbappé igitego kiri magique récupération kuri ruhambaye witetekeza byose cyane guta a place son pied mwizamu. Ari igitego récupération ya l'équipe muri central defense agahita basha kufesinga umuzamu agahita swashingamo ishoti yatare mwizamu pira ukajya muri file. Ni igitego cyiza gihamba ariko uburyo igitego bindi batsinze arimo cya Johnson n'icya Vinicius byaje bitunguranye. Byatumye umukino isa nkaho hindura ritime ariko Devli bituma nyine ikipe ya Atalanta iguma ngo ntiyatakaza ritime yego y'umukino. Byaje no kuvamo ko rukomana ba man of the match bwa nyine biteye bikubwira nyine ngo ni mwari muri kuri level yihe kuba mwatsinze game ariko bikanye equipe yatsinzwe ari man of the match bitabwira ko nyine urwo nyine mwakiraga umukino ku rwego rwayo. Yego equipe za mu Butaliyani ko twazigarutseho ejo twagize amahirwe kwiziganiraho cyane ariko na equipe meza mwayabonye nimugorana equipe meza muri one marking na equipe meza nyine muri kibigenda no home ari mu meza nyine ari kwisi uyu munsi kubikina birabiri kubera ko bakina umukino benshi bakina umukino wa Turwa. Muri Turwa rero abafite abakinnyi bari libere ku buryo ki ko bakora one man marking biborohera cyane kurenza ane makipe y'akina za system ya 4-3-3 usanga nyine abakinnyi benda benshi basa nkaho bari mu byumba. Ariko muri 3-3 wenda 3-4-3 cyangwa se 3 n'ibindi byinshi bashora abakinnyi benshi ntago baba mu byumba nyine ntago baba inyuma y'abandi usibye central defender n'abantu baba escotibe abandi bakinnyi bose baba expose baba bari kumwe n'abakinnyi bandi benshi. Ariko muri A4 iyo baye ngoma kwenda attacking line ya batatu yose isubira inyuma ikaza muri mediane na mediane kabiriho bagahita baba benshi usanga wenda abadefenseur benshi nyine basanga baba mu byumba batagaragara nyine baba bihisha. Ariko muri A3 abakinnyi benshi bakina mu gice cy'imbere basanga baba nyine baba bari libere ku yo gukina one marking biborohera cyane kuba nyine baba bari muri equipe ya adversaire mo hagati. Yego ibindi ntabwo bimeze neza muri Madrid nubwo resultat ziri kuboneka ntabwo bimeze neza totally ku buryo ki ntabwo ari kibe neza ku munsi ya Champions League si kibe neza ko wende huye na Liverpool the same muri match wenda niba match ya Tour wenda cyangwa se muri match ya kimwe kirangiza nakwizera ko bayisana nubwo niba bari match za home and away ne equipe ameze neza mu bijyanye na detail nyinshi. Ariko icyambere cyara amanota uko yabonetse kose umuntu nyine arayishimira akajya mu rugo agategeza ibyejo hazaza. Kylian Mbappé naganije akora ikiganiro na Canal Plus yabwiye ko muri phase ya Tour azaba equipe ihambaye nawe ndafite bizera kandi ibintu bizakorwa muri equipe yabo ariko barabise neza ko ikipe umunsi itari gukina neza kuri rwa Real Madrid. So Real Madrid itsindirwa na Kylian Mbappé ku munota wa 10 igitego cyishyurwa na Charles de Ketelare ku munota 45 n'iminota 2 y'inyongera. Hanyuma Vini Junior atsinda igitego cya kabiri, Bellingham aterekamo icya gatatu kuri assist ya Vini.
hanyuma Ademola Lookman man of the match atsinda igitego cya kabiri cya Atalanta ku minota 69 wa 65 match irangira gutya ari 3 bya Real Madrid kuri 2 bya Atalanta. So, indi nkuru muri uyu mukino Mbappe yavunitse Auguste, bimeze biti bya Mbappe wa Kylian Mbappe kuko yatsinze igitego ku munota wa 10 ku wa 36 avamo asimburwa na Rodrigo. amakuru dukesha Carlo Ancelotti press conference ko atari imvune ihambaye ya ni imvune itari serious ariko ni imvune n'ubundi igomba kugira values yayo kuko Kylian Mbappe yicaye nta muntu umukozeho bango yavunitse nta muntu umukozeho bivuze ko yimbaga wenda ari maribwa mu mubiri n'uto yatwareba nyine assessment z'abaganga ziratangaza iki ariko ntabwo Kylian Mbappe kubura ari cyo yambaye kubera ko twabazwa nako iyo byibuze umwe muri aba babiri badahari Jude Bellingham ariko agira ubuzima Madrid ko nyamenda yaba yagira abandi bantu baza kuri score sheet bivuze ko rero uyu munsi ntabwo kubura kwa Kylian Mbappe ari inkuru ihambaye yabura cyangwa se ntabure ariko si inkuru y'igitangaza kuba Mbappe adahari muri equipe Madrid kuko nawe ubwe ntabwo nyine arafatishije uruhame rwenda arimo abaza gutsinda ibitego byinshi muri equipe Madrid muri iyi saison ariko ntabwo ari umukinnyi Madrid yabura ngo igire ibibazo bihambaye. So ikindi cyo kugaruka nuko amakipe amaze kubona itike. Liverpool yo yabonye itike ya 1/8, hanyuma andi makipe Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter Milan n'ikipe ya Brest, aya makipe yo yabonye itike ya playoffs. Nuko ngo uko byagenda kose aya makipe ntabwo yajya mu makipe asezererwa, oya aya makipe yo afite itike ya playoffs. Ikindi nuko ikipe ya Brest mu gihugu cy'Ubufaransa ngo yamaze guhamagara abayobora Stade de France hariya Saint-Denis kugira ngo Brest n'ikindi no mikino ya playoffs ngo abariho bazajya bayakirira. So iyo ni inkuru iva mu gihugu cy'Ubufaransa, ubwo no gutegereza tukareba. So hanyuma ikipe ya Leipzig twabibabwiye ku mugoroba ko Leipzig yabaye ikipe ya mbere isezerewe muri UEFA Champions League. Leipzig yasezerewe. So hanyuma ikindi cyo kugarukaho nuko imikino y'uyu munsi rero imikino ihari mu kanya gatoya isaa 1:45 Atletico Madrid irakira ikipe yitwa Slovan Bratislava, Lille yakire Sturm Graz, hanyuma isaa 4 z'ijoro AC Milan irakira Crvena Zvezda, Benfica yakire Bologna, Feyenoord yakire Sparta Praha, Stuttgart yakire Young Boys. Iyo ni imikino ihari. Hanyuma imikino ikomeye cyane itatu, Juventus irakira Man City, Arsenal yakire AS Monaco. Umukino ukomeye cyane turanabagezaho ni umukino w'ikipe ya Barcelona yakirwa n'ikipe ya Borussia Dortmund. Uyu ni nawo mukino wo kuganiraho muri aka kanya. Auguste, ikipe ya Barcelona iraba yakirwa na Dortmund kuri Signal Iduna Park. Dortmund navuga ko ni ikipe muri iyi Champions League phase ihuye n'amakipe abiri akomeye yo muri Espagne. Niba uhuye na Real Madrid ikagutsinda ukaba ugiye guhura na Barcelona nanone, n'amakipe abiri akomeye muri iri rushanwa noneho rya Champions League uba uri gufesinga kuri Dortmund. Yes, kuri Dortmund ukabona huye none ikipe nka Barcelona imaze guhura na Bayern Munich mu minsi mike ishize hari n'igiciro gwa twagana. So ni match yo guhuza amakipe isa nkaho menshi ari amavandimwe kubera ko cyane cya mbere ni tubare n'abakinnyi benshi babaye bace mu gihugu cy'Ubudage, bano bari batora bando Wiskim Tosa Hans Flick n'abandi bace mu gihugu cy'Ubudage bahabaye. Ni stade ya Signal Iduna Park usanga badafiteho Barcelona idafite amateka mabi ko nta bikunde kwatsindirwa. Ikindi ni Dortmund muri Champions League bari mu bihe byabo byiza kubera ko uyu munsi ni abakarindwi n'amata 12 kujya byuzagira amata 12 muri Championnat Bundesliga byarakaza gakomeye, ariko uyu munsi kuyabona muri Champions League bayabonye iboroye kubera ko uyu munsi ahantu bisekereje mu mikino 16 muri Championnat bafite 21.
yego ariko ku munsi wa gatanu wa Champions League bafite 12 bangone equipe navuga ko iri mu byayo byiza bya Champions League kandi uranayibona ukavuga ati bifite ishingiro kubera ko netuvuga Champions League ni equipe itaragize urugendo rubi kuko bafite match ya Dinamo Zagreb, bafite match ya Stam ndetse na match ya Leipzig, plutôt na match ya Dortmund bayire kuri Celtic barayitsinda 7 bahiza Dortmund batsindwa 5-2 iyo match barayibuka bahita batsinda ikipe ya Stam ndetse banatsinda Dinamo Zagreb ngo bagize chance nyuma yo gutsindwa mu match ya Madrid bakina n'amakipe abiri yo mu gakangara ka nyuma na ekipe yo mu gakangara karanziriza ka nyuma wumva ko nyine bagomba kubita nyine bari kipe niyo manota nyine uyu munsi bafite bagarutse no gukina n'amakipe yabo yasigaye kubera ko bagiye gukina na Barcelona bakina na Bologna yakina nayo n'ikipe yo mu gakangara karanziriza ka nyuma bakina na Shakhtar Donetsk ikipe yo mu gakangara ka kabiri bazasoreza ubwo basoreze n'undi kuri ikipe yo mu gakangara ka mbere bivuze batomo kakangara kagabe n'ubundi kubera ko amakipe mu kangara ka mbere na yari abiri yari Madrid ndetse n'ikipe ya Barcelona niyo ari mu kangara ka mbere ubwo ni amakipe yabo bazasigara amakipe abiri mu kangara ka kabiri bivuze iki rero za fixtures zawe wagize ntoya zirakuboostinga ntabwo bivuze ko uri umuntu w'igitangaza ni cyo umuntu bwenda babwiye ko ikipe ya Dortmund tuma wenda ngo ikipe ihagaze ku mwanya wa 7 bagiye ngo ikipe nyine igitangaza muri Champions League kubera ko bagize chance abandi abantu batabasha kujyana za Barcelona buriya zagize navuga ko zagize ikintu cy'amahirwe ndetse y'match ya Monaco batakaje ariko tsana match ya Monaco bamaze kwilistinga bamaze kubona qualification ako match ya Monaco aciyemo bakayitsinga bahe na carton rouge sanga nyine yahise iba disqualifié ariko equipe